Флуоресцентная лампа над кассовым аппаратом в кафе у Людмилы периодически мигала, отбрасывая неровные тени на изношенный линолеумный пол. Снаружи пронзительный степной ветер нес колючую снеговую пыль по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», где изредка проезжала грузовая фура мимо небольшого городка Светлогорск в Омской области. За прилавком Екатерина Морозова методично мыла кофейные чашки, ее движения были точными и экономными, привычки, въевшиеся за годы армейской службы, которые гражданская жизнь так и не смогла стереть. В свои 36 Екатерина держалась с тихой бдительностью человека, который слишком много повидал. Ее темные волосы были убраны в практичный хвост, и хотя она носила простую рабочую форму сотрудника кафе, в ее осанке было что-то несомненно дисциплинированное. Постоянные посетители кафе у Людмилы научились уважать бывшего военного фельдшера, даже если они не до конца понимали тени, что иногда омрачали ее зеленые глаза. Дневной час пик стих, оставив лишь нескольких завсегдатаев, рассеянных по обветшалым кабинкам. У окна пожилой Федор Торопов решал свой ежедневный кроссворд, изредка поглядывая на огромный степной ландшафт, покрытый искрящимся снегом в морозном воздухе. За прилавком 12-летний Даниил Волков склонился над своим алгебраическим домашним заданием, молочный коктейль с шоколадом, постепенно теплевший, стоял рядом с учебником. Екатерина привязалась к мальчику за последние несколько месяцев. Даниил был сыном старшего сержанта Марии Волковой, в настоящее время служащей в Донбассе, а его отец работал в 2 смены на Норильском горно-металлургическом комбинате, чтобы сводить концы с концами. Кафе стало для Даниила неофициальным убежищем после школы, безопасным местом, где можно было дождаться окончания работы отца. Екатерина понимала бремя военной службы для семей. Она сама несла это бремя во время своих командировок в Чечню. Звонок над дверью прозвенел, и Екатерина подняла глаза, увидев, как вошли 4 молодых людей, их развязная походка мгновенно изменила атмосферу в небольшом кафе. Она узнала их как часть тех, кого местные называли «степные крысы», во главе с Тимуром Черновым, чей отец владел половиной коммерческой недвижимости в Светлогорске. Технически они не были бандой, но их преследования местных жителей становились все более дерзкими по мере роста влияния их родителей. Тимур подошел к прилавку, его дорогие сапоги цокали по полу. Его 3 спутников, Богдан, Кирилл и Максим, расположились за ним в построении, говорившем об отработанном запугивании. Екатерина уже имела дело с такими привилегированными детьми, которые никогда не сталкивались с реальными последствиями своих действий. 4 кофе, — сказал Тимур, не удосужившись посмотреть в глаза, — и, возможно, информацию о том, где солдатик теперь делает уроки. Челюсть Екатерины почти незаметно напряглась. Она заметила растущий интерес степных крыс к Даниилу, их жестокие комментарии о его находящейся в горячей точке матери, их случайные встречи, которые оставляли мальчика потрясенным и настороженным. Сегодня, однако, все казалось по-другому, более целенаправленным, более угрожающим. «Кофе будет», — ровно ответила Екатерина, потянувшись за кофейником. «Но я не обсуждаю своих клиентов ни с кем». Улыбка Тимура была холодной. «Видите ли, здесь вы ошибаетесь. Мой отец практически управляет этим городом, а это значит, что то, что я хочу знать, я узнаю». Позади Тимура Даниил застыл. Его карандаш завис над домашним заданием. Екатерина поймала его взгляд в зеркале за прилавком и почти незаметно покачала головой. «Сохраняй спокойствие», — говорил жест. «Я справлюсь». Пока Екатерина наливала кофе, она осознала другое присутствие в кафе. Мужчина, которого она несколько раз замечала за последние недели, сидел в дальнем конце прилавка. Ему было около 50, с остальными седыми волосами и обветренным лицом, говорившим о годах, проведенных в пути. Его кожаная жилетка была украшена нашивками, которые она узнала:
Мотоклуб «Кочевники». Группа с репутацией за независимость и верность собственному кодексу. Мужчина, который представился просто Марком Рябининым во время своих предыдущих визитов, пил свой кофе и наблюдал за происходящим с невозмутимым взглядом человека, привыкшего оценивать угрозы. Екатерина обслуживала достаточно ветеранов, чтобы распознать признаки: тщательное позиционирование, настороженная неподвижность, то, как его глаза следили за каждым движением в комнате. Тимур принял свой кофе, но не двинулся с места. Вместо этого он прислонился к прилавку, намеренно вторгаясь в личное пространство Екатерины. «Знаете, я вот что подумал об этом месте», — сказал он достаточно громко, чтобы другие посетители могли слышать. «Превосходная недвижимость прямо на трассе могло бы стоить намного больше, если бы ею владели нужные люди». Угроза была едва завуалирована. Екатерина уже слышала подобные комментарии раньше, знала, что империя недвижимости семьи Черновых выросла именно благодаря такому давлению. Они выявляли уязвимые объекты недвижимости, применяли различные формы запугивания, а затем предлагали цены ниже рыночной, которые отчаявшиеся владельцы в конечном итоге принимали. «Я уверена, что Людмила Петровна ценит ваш интерес», — ответила Екатерина, сохраняя профессиональное хладнокровие. «А теперь, если больше ничего нет, вам, мальчишки, наверное, стоит отправиться домой. Все-таки вечер перед учебным днем». Спутники Тимура захихикали, приняв это за слабость, но Екатерина поймала вспышку неподдельного гнева в глазах Тимура. Он не привык, чтобы его отшивали, тем более те, кого он считал ниже себя по социальному статусу. «На самом деле кое-что еще есть», — сказал Тимур, переключив внимание на Даниила. «Эй, солдатик, твоя мама, если еще играешь в войну в горячих точках?» Лицо Данила Волкова зарумянилось, но он не отрывал глаз от домашнего задания. Ekaterina Morozova встает между ними. Ее движение было плавным, но очевидно защитным. «Пора идти», — сказала она. В ее голосе появилось новое обострение, которое заставило друзей Тимура Чернова неловко переглянуться. «Мои платящие клиенты», — настоял Тимур Чернов, хотя его уверенность, казалось, немного поколебалась. «Мы имеем полное право быть здесь». «А я имею полное право отказать в обслуживании», — возразила Екатерина Morozova. «Что я и делаю, прямо сейчас». Противостояние натянулось до предела, наполненное таким напряжением, которое могло ложнуться в любую сторону. Федор Торопов громко прокашлялся из своей кабинки, в то время как рука Марка Рябинина небрежно легла на стойку, готовая вмешаться, если это потребуется. Тимур Чернов оглянулся по кафе, оценивая свою поддержку и не найдя ее. «Это еще не конец», — сказал он наконец. Его голос был напряжен от унизенной ярости. «Мой отец услышит об этом». «Я уверена, кто услышит», — спокойно ответила Екатерина Morozova. После того, как степни крысы уехали, их дорогие мотоцикли без нужды громко ревели. Когда они отправлялись, Екатерина Morozova налила свежий кофе для Даниила Волкова и устроилась на стуле рядом с ним. «Ты в порядке, малыш?» Даниил Волков кивнул, хотя его руки все еще немного дрожали, когда он сжимал карандаш. «Они и в школе меня достают, отбирают деньги на обед, обзывают маму, говорят всякое про солдат». Екатерина Morozova почувствовала, как привычная злость поднимается в ее груди, та же защитная ярость, которая заставляла ее защищать раненых военнослужащих от вражеского огня в Грозном. «Как долго это продолжается?» «Пару месяцев», признал Даниил Волков, но становится хуже. Тимур Чернов все время говорит, что его отец позаботится o tom, kto by все военные семьи покинули город, кто нам здесь не место. Шаблон был угнетающе знаком.
Ekaterina Morozova videla eto v drugých gorodach, kak nekotorie semí использовали ekonomikeskoje davlenie i sociálnoje zastrašivanie, kto by preobrazovivaco obščestva v sootvedství so svojim videniem, vojennie semí s ich komandirovkami i skromnými dokhodami chasto byli lekkými myšeniami. Daniil, mjako skazala Ekaterina Morozová, tebe nužno raskazat obetom svojemu otcu. U nego i tak hvatajet problem, bystro otvetil Daniil Volkov. Rabotajet vse eti doplnitelnije smeny, kto by platit po schetam, poka mamy net. Ja nekoču usložňat situáciu. Ekaterina Morozova ponimala zhelanie zaštitit chlenov semi od doplniteľných trevog, no ona tak zheznala cenu molchalivogo stradania. Prezdekem ona smogla otvetit, Mark Ryabinin podošel z drugogo konca stojky. Izvinite, sudarinja, skázal on, jego golos byl kriplým rokotom. Nemog ne uslyšat, nebo zrazhajete, jestli ja predložu svoj vzгляд. Ekaterina Morozova vnímatelno izukila jego, nesmotria na jego pugajuščí vid. V prisudství Marka Ryabinina bylo toto obnadjoživajuščeje, chuvstvo kontroliruje moj sily, a ne ugrozy. Davaj! Skazala ona. Mark Ryabinin posmotrel priamo na Daniila Volkova. Synok, ja prošol 2 komandirovky v Čechne. Vernul si ja domoj i obnaruzhil ľudej, ktorí je predpochliby zabit o našem suščestvovaní. No znaješ, kto ja usvojil. Inogda te ľudí, ktorí je ľuhšie, vsego ponímajut tvoju zrtvu, ne te, od kogo ty ozidaješ. On ukázal na svoju kozhanuju zhyletku. My, kochjovníky, zabotím sia o svojich. Je to vkľúchajet semí tech, kto vse ešte sluzhit. Tvoja mat riskuet zhyzňu za etu stranu. Eto delaje tebia častiu semi nosíš ty naši cveta ili net. Daniil Volkov podňal glaza, smešenie smjatenia i nadeždy borolos na jego molodom lice. No vi, ja imeju ve vidu, ljudi govorjat, kto bajkeri. Opasnie, zakončil Mark Ryabinin s lekkoj ulipkoj. Môžem byť, kogda situácia togo trebujet, no opasnosť i spravedlivosť neisključajut drug druga, synok. Ekaterina Morozova obnaruzhila, kto pereoceniva je to obvetrenogo bajkera. Jego slova nesli ves iskrenego ubeždenia i jego manera obščenia s Daniilom Volkovim byla skoreje zašchytnoj, chem pokroviteľstvenoj. Malchik Černov i jego druzia, prodolžal Mark Ryabinin, oni privykli dobyvacia svojego čerez zastrašivanie. Inogda trebujecia drugoj vid zastrašivania, kto by zastavit ich peresmotret svoj vybor. Ja ne hoču, kto by kto to postradal iza menia, bystro skazal Daniil Volkov. Nikto ne postradajet, uverila jego Ekaterina Morozova, chotia ona nebyla polnosťu uverená, kto eto obeščanie, kotoro je ona mozhec zdrzhat. V tot vecher, kogda Ekaterina Morozova zakrývala kafe u Katy. Ona zametila Marka Ryabinina ozhydajuščego u svojego motocykla na parkovke. Mašina byla svidetelstvom kak možnosti, tak i ččatelnogo obsluživania. Motocykl Ural, ktorý bleskalsia, nesmotria na svoj očevidný возраст. Rešil predstaviť si ja, kak sledujet, skazal on, kogda ona podošla. Mark Ryabinin, no meniav se nazivajut Mark Ryabinin so vremen mojej armejskoj služby. Ekaterina Morozova pozhala jego protianutujú ruku. Ekaterina Morozova, vojenný felčer, 3 komandirovky v Čechne. Mark Ryabinin odobriteľno kivnul. Podumal, kto vy vojennaja. Dvižete skak tot, kto videl boj. Oni stojali v komfortnoj tišine nekotoroje vremia. 2 veterana uznávali, kto to znako je drug v druge. Nakonec Ekaterina Morozova zagovorila. Eti malčiky neostaviat Daniila Volkova v pokoje. Ich dokusatelstva usilivali s nedeliami. Net neostaviat, soglasil si Mark Ryabinin. U Timura Černova vysokomerie jego otca i čuvstvo prejmuščestva jego pokolenia, plokoje sočetanie. A Oleg Černov. Chuze, on systematikeski vytesňajet semí, ktorý je schytajet nezhelatelnými.
na протяжении многих лет. Военные семьи, иммигранты, любой, кто не соответствует его видению того, каким должен быть Светлогорск. Ekaterina Morozova podozrievala o tom, no uslyšal potvrzenie, jeho žalúdok šchalsia od znakomoj zlosti. Ona sraz halas za svoju rodinu zhertvovala godami svojej zhyzny, toľko kto by vernúcia domoj i obnaru zhyt, kto te semí, s ktorými ona slúžila, traktujúcia, kak raspolagajem je. Kto možno s etým zdelat. U Marka Ryabinina byla mrachnaja ulipka. Nu, motoklub Kochjovniky sledit za situaciей. U nás jest bratia iz 3 oblastej, ktorí slúžili rodine. Vidia, kak presledujú detej vojenik, nám to nenravicia. Smysl byl jasen, chotia i neproiznesion. Ekaterina okázala na rasputie. Ona mogla prodolžať razbírať sa situáciej odna, libo priňať pomošť od neozidannogo sojuznika. Ja nechoču samostojateľnogo pravosudia, skazala ona nakonec. Mi to, že net, odvetil Mark Ryabinin. No inogda mirnoje soprotivlenie trebuje demonstracji sily. Inogda chuliganam núžno poňať, kto ich žertvi ne tak izolirovaní, kakim kazhecia. 2 dňa spustia kučie opasenia Ekateriny materializovalis. Daniil pribyl v kafe s syniakom pod glazom i portvanoj rubaškoj. Pýtaja skryť svoji travmy, kogda opustil sa na svoje obychnoje mesto ústojky. Kto slučilos? Sprosila Ekaterina, sochraniaja mjaký golos, nesmotria na nakopivšujusia vnútri jarost. Eto ničego, probormotal Daniil, nevystrečaja jejo vzgliada. Prosto upál z velosipeda. Ekaterina lečila dostatochno bojevých ran, kto by raz poznať príznaky izbienia. Charakter síňakov na lice Daniila govoril o namierenom nasilí a ne o neschastnom sluchaje. Daniil, tichonko skazala ona, mne nužno, kto by ty skazal mne pravdu. Spokojstvie Malchika dalo trešchinu, sliozy potekli po jego ušiblenoj ščeke. Oni zagnali menia v ugol posle školy, Timur i jego druzia. Oni skazali, kto ich roditeli postarajúcia, kto by papa poterial rabotu, kto nám prídecia ujechať iz goroda. Potom Timur udaril menia i skazal peredat mame sobštenie, kogda ona pozvonit, kto Svetlogorsk bolše nechošet jejo podobník. Ekaterina pochuvstvovala privychnujú kolodnujú jarost, kotoraja poddrživala jejo vo vremia perepalok v Čechne. Eto byli nevraz hezkie kombatanty. Eto byli deti, terorizirujúščie drugogo rebionka. No efekt byl todze, nevinnie ľudí stradali od tech, kto obladal vlastiju i neimel sovesti. Ona akuratno ochystila rany Daniila aptechkoj, kotoru ju chránila za stojkoj. Jejo felčernaja podgotovka vzala verch. Rabotaja, ona priňala rešenie, kotoro je izmenit vysio. Daniil, tebe nužno pozvoniť tvojemu otcu. Skáži jemu, kto ty ostaješ zde so mnoj, poka on nesmože zabrať tebia. No, nikakých sporov. Eto zašlo sliškom daleko. Poka Daniil zvonil, Ekaterina vyšla na rúzhu i nabrala nomer, ktorý dal jej Mark Ryabinin. On odvetil na vtoroj gudok. Eto usugubilos, skazala ona bez preambuly. Daniila izbili, mne nužna tvoja pomožk. Posledovala pauza, zatem zvuk zavedeného dvigatelia už he jedu. I Ekaterina, naši, idúcego dňa nočium. Kávecheru Svetlogorsk nikogda nevidel nichego podobnogo. 37 motocyklov pribili v ideálnom stroju, ich bajkery dvigali s zvojenoj tochnostiu, zanimaja pozícií po všemu nebolšomu gorodu. Oni nesozdávali problém, oni dazhene byli osobeno gromkými, no ich prisudstvie bylo bezošibochným. Motoklub Kochjovniky pribyl i oni prinesli s soboj oščuščenie kontrolirujemoj ugrozy, kotoraja zastavila Olega Černova srochno zvoniť po telefónu iz svojego kabineta. Polkovník Galina Ivanova okázala v bezprecedentnom polozhení, kogda jej prišlo objasniať meru goroda, pokému 37 bajkerov techničesky nenarušajú nikakých zákonov, nachodjas v obštestvených mestách.
V kafe Ekaterína смотрела в окно, как двое кохиовников занимали незаметные позиции на парковке. Oni byli tam ne dla zastrašivania klientov, no ich poslanie bylo jasnoje. Kafe u Ľudmily nakhodilo spod zaštitoj. Otec Daníla, Viktor Volkov, pribyl v techenie chasa. Tichý chelovek, izmuchený dolgými smenami i trevogoj, on vzglianul na travmy syna, ich toto zatvrdelo v jego vyrazení. Мне следовало разобраться с этим раньше, сказал он, видя тяжело отзывалась в его голосе. «Это не твоя вина», — ответила Екатерина, «но это кончается сейчас». Полковник Галина Иванова прибыла, когда они обсуждали травмы Даниила. Галина Иванова была 20-летним ветераном правоохранительных органов, женщина, которая, проработавшая свой путь вверх благодаря решительности и компетентности в мужской сфере. Ona osmotrela siniaky Daníla s profesionálnou odstranennosťou, хотя Ekaterína zametila gnev, melkajuští v jeho temných glazách. Eto tretí incident, ktorý ja zadokumentírovala s uchastiem stepných krys i semej vojenných, skazala Galina Ivanova. No privlech svidetelej dla dačí pokazaní bylo slozno. Po chemu? Sprosila Ekaterina, хотя ona podozrevala odvet. Semia Černových imejet bolšoje vlianie v etom gorode. Ľudí bojacia ekonomičeského vozmezdia. Eto byla ta zhe historia, ktorú ju Ekaterina slyšala v druhých soobštěstvách. Bogatstvo i vlianie sozdavali štit, ktorý zaštišťal vinovník, zatknuvaja rod ich s hertvam. Kto jestli by u vás byli svideteli, ktorí je nebojalis? Sprosila Ekaterina. Galina Ivanova rezko podňala vzgliad. Vy imejete v vidu bajkerov snarúzhy, ja imeju v vidu ľudej, ktorí je videli dostatochno nespravedlivosti, kto by raz poznat jejo, kogda eto proischodit snova. V etunoch Ekaterina nemogla spať. Ona obosla po perimetru svojej malenkoj kvartíry, proveriv zámky i okna s automaticheskoj bditelnosťou človeka, ktorý rané zhyl pod ugrozoj. Okolo polunochy jejo telefon zuzhal s soobštěniem od neizvestnogo nomera. Eto ještě nekončeno, devuška soldát. Môj papa vladejet etim gorodom. Ona udalila soobštěnie i prinjala ještě odno rešenie. Jestli Timur Černov hotel vojny, ona byla kvalificirovaná, kto by dat jemu jejo. Nasledujúšče je utro v kafe u Ľudmily pojavil si neozhydaný posetitel. Ženština v dorogom kostiume prošla čerez dver, jejo dizajnerskie tufly šchelkajuštie po linoleumu s javno vyrázhenným prezreniem. Ekaterína uznala jejo po fotografiám i z mestných gazet Svetlána Černova, žena Olega i mat Timura. Vy dolžni byť oficiantkoj, skazala Svetlána, jejo golos kaplial prezreniem. Tá, kto sozdala problémy mojej semie. Ekaterína prodolžala proterať stojku, nepodnímaja golovi. Svetlana Černova. Kofe? Ja prišla sjuda ne za kofe, rezko odvetila Svetlána. Ja prišla peredať soobštenie. Môj muž vladejet s Daniem, v ktorom nachodicia eto kafe. Naša semia kontroliruje práva na vodu, razrešenia na elektrichestvo i dáze kontrakty na vývoz musora. Peresecheno nám dorogu i vy uznajete, kak bystro vse môže stať. Slozným. Teper Ekaterina podňala golovu, vstrechaja vzgliad Svetlany uverenými zelenými glazami. Eto ugroza, eto obešťanie, semi vojených, kak Volkovi im nemesto v Svetlogorske. Eto gorod prednaznachen dla ľudej s výdeniem, s resursami. Nedlia tranzitnikov, ktorí jej stošajut naši uslugy, ničego ne vnosia vzajmen. Slušajnaja žestokoste togo zajavlenia prehvatila dikanie Ekateriny. Ona slyšala podobnije nastroji od politikov i expertov, no slyšat ich tak nevozmutimo od kogoto, kto nikogda nichem neriskoval dla svojej rodiny. Udarilo, kak fyzikeský udar. Maria Volková riskuje svojej zhyzňu v Donbase.
tichým golosom skazala Ekaterina. Jejo muž работает po 60 časov v nedelju, kto by podrživať semju, как именно oni истощают ваши услуги. Светлана презрительно отмахнулась. Семи военных используют больше социальных услуг, их дети требуют дополнительной поддержки в школах, их медицинские потребности осложняются боевой травмой. Это простая экономика. Это простая жестокость, поправила Ekaterina. Vyrazenie lica Svetlány zatvrdelo. U vás jest 24 časa. Kto by ubedit bajkerskую bandu pokinut gorod? Posle etogo terpenie mojego mužha išerpajecia i posledstvia budut serióznymi. Ona povernula s kto by ujti, zatem ostanovila s u dveri. Ach dá, gospođa Morozova, my znajem o vašej služebnoj zapisi. Posttraumatikeskoje stresovoje rastrojstvo, problémy s kontrolem gneva, ranné uvolnenie po príčine psychologickej nestabilnosti. Возможно, полковнику Галине Ивановне следует сообщить о нестабильном ветеране, работающем в ее юрисдикции. Ло сжбили, как осколки, предназначенные для ранения и дискредитации. Ekaterina byla uvolena s čestью posle završenia svojej tretej komandírovky, jejo služebná zapis byla obrazcovoj. No ona znala, jak lekko možno iskazit pravdu, особенно когда ее применяют люди с ресурсами и связями. После того, как Светлана ушла, Ekaterina стояла одна в пустой кафе, ярость и безнадежность сражались в ее груди. Ona stalkivala s vražeským ognem, držala umirajućih soldat, когда minomety padali вокруг jej pozícií, no je to čuvstvovalo inače, bole je lišnym, bole je kovarnym. Jejo telefon zazvonil, chryplý golos Marka Ryabinina byl spokojen nosrochen. Ekaterina, nám nužno pogovorit. Kto to proischodit? Oni vstretili v pridoroznom kafe za gorodom, podalše od ljubopitných glaz i slušajú štik ušej. Mark Ryabinin privel s soboj dvoch drugých kokjovnikov, pozilogo mužčinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok, služivšego v Čechne i moloduju ženščinu po imeni Prorok,
служившего в Чекне и молодую женщину по имени Пророк, служившего в Чекне и молодую женщину по имени Пророк, служившего в Чекне и молодую женщину по имени Пророк, служившего в Чекне и молодую женщину по имени Пророк, служившего в Чechne i молодую женщину по имени Пророк, служившего в Чechne и молодую женщину по имени Пророк, служившего в Чechne и молодую женщину по имени Пророк, служившего в Чechne и молодую женщину по имени Пророк, служившего в Чechne и молодую женщину по имени Пророк, служившего в Чechne и молодую женщину по имени Пророк, служившего в Чechne i молод имени Стал, чья военная выдержка была неоспорима, несмотря на ее гражданскую одежду. Олег Чернов делает свой код, сказал Марk Ryabinin без преамбулы. Он использовал свои связи с председателями районных администраций, заявляя, что мы представляем угрозу общественной безопасности. Они говорят о чрезвычайных полномочиях, чтобы вынудить нас уехать. Могут ли они это сделать? Спросила Екатерина. Юридически? Это сомнительно, ответила Стал. Ее голос не счеткую власть офицера. Практически? Если они контролируют местное правительство, они могут сделать нашу жизнь достаточно сложной, чтобы добиться того же результата. Пророк наклонился вперед, его обветренные руки сложены на столе. Это действительно не про bajkerov, Ekaterina. My prosto udobný predlog. Chernov planiroval эту кампанию против семей военных месяцами. Váš stand v kafe prosto dal jemu publichný incident dla ispolcovania. Kusočky stali na svoji mesta s točnou jasnosťou. Ekaterina popala v lovušku, jejo zaštitnie instinkty byly ispolzované protiv těch samých ľudí, ktorým ona pytala spomoh. Tak kto nám delat? Sprosila ona. My zdelajem náš kod, skazal Mark Ryabinin. Завтра вечером состоится заседание городской думы. Чернов ожидает протащить свои чрезвычайные меры с помощью зала полного его сторонников. Мы же дадим ему вместо этого нечто неожиданное. Что именно? Правду, просто сказала Стал. Sem i военных, которые боялись высказаться, ветераны, которые понимают, кто действительно стоит на кону, граждане, которые веруют в справедливость выше богатства. Ekaterina pochuvstvovala problesk nadezdy. A jestli to ne srabotajet, ulipka Marka Ryabinina byla mrachnoj. Тогда mi napomním Svetlogorsku, kto nekotorie bitvy stoja togo, kto by za nich srazhacia, nezávisimo od šancov. Dni, predšestvujúštie zasedaniu Dumy, priveli postojanný potok posetitelej v kafe u Ljudmily. Veterani so vsego rajona privlechennie i z úst v ústa i postcami v sociálnych setiach prichodili, kto by predložiť svoju poddержку. Nekotorie byli kochjovníkami, drugie prinadlezali k drugým klubám, ili vovse nebyli v klubách. To, kto ich obedinialo, bylo obšchým ponímaniem služby i zhertvy. Ekaterina okazala v centre všego to bolšego, chem ona ozhydala. Jejo prostojak zašity Danila stal symbolom, hertoj, kotoruju nelzia peresekat, razdeliajuškej Svetlogorsk meždu temi, kto veriť v spravedlivost i temi, kto veriť vo vlast. Vnímanie SMI bylo intenzívnym i nezhelatelným. Mestnie novostnie grupy razbili lageria vozle kafe, federálne kanály podchvatili históriu semej vojenník, okazavši ksia v osade v nebolšom rosijskom gorode. Ekaterina po možností izbegala kamer, no ona nemogla izbezhať rastuščego chuvstva odvedstvenosti, kotoroje prišlo z nezhelatelnoj slavoj. Za 2 noky do zasedania Dumy Timur Černov soveršil svoju posledňujú ošibku. Ekaterína zakrývala kafe pozdno, ostavši zdlia podgotovky zajavlení k predstojaškému zasedaniu Gorodskoj Dumy, kogda zametila velosiped Daníla, vse ješche prikovaný k veloparkovke snaruzhy.
Malchik Dolzen byl byt doma uzhe neskolko časov nazad a Viktor neotvechal na telefón. Trevoga zvenela v golove Ekateriny, kogda ona osmatrivala pustoje kafe a zatem rasprostranila svoj pojsk na parkovku i okresnosti. Ona úzke sobírala spozvonit polkovníku Galine Ivanovoj, kogda uslyšala priglušenie zvuky izza zdania. To, kto ona obnarúzchila, zastavilo jejo krov o ledenet. Daniil byl zagovoren k zadnej stene Timuram i dvumia jego druzijami, lico Malčika uze pokrývali s svezhými siniakami. Timur derzal chtoto v ruke, nož poniala Ekaterina s jasnosťou, privychnoj k bojevým situáciám. Pozhalujsta, govoril Daniil, jego golos drozal. Ja ničego nedelal. Takim, kak tvoja mat zdesne mesto, prošipev Timur. Pora tebe usvojit i tot urok raz i navsegda. Wan Ekaterina dvigala bezsoznatelno. Myšechnaja pamiat iz nešetných bojevých situácií vzjala verch. Ona podošla k sputnikám Timura bezšumno. Jejo priblíženie bylo zamaskirovano prozhimajuším stepným veterom. Otojdite od него, skazala ona. V jejo golose zvuchal autoritet komandy. Timur razvernul sia, nos vse ještě byl v jego ruke. Jego lico bylo pokryto goriachej potjotoju od adrenalína i neumelego gneva. Glaza bešeno blesteli od takoj jarosti, kotoraja proischodila od izbytochnogo privilegirovannogo položenia i nedostátka posledství. Devuška soldát, usmechnul sia on. Prišla spasať svojego pitomca. Ekaterina vstala meždu Timuram i Danílam. Jejo jazyk tela izmenilsia na oboroniteľnú stojku, kotoraja spasala jejo zizen v Čechne. Ona čuvstvovala nos sputnikov Timura, flangirujúščik jejo i spúganoje dýchanie Daníla pozadi nejo. Poslední šans, skazala ona spokojno. Uchodite sejčas, i je to ostanecia meždu nami. Smech Timura byl vysokým i nestabilným. Ty neponimaješ, da? Môj otec vladejete tým gorodom. Ja mogu delat vse, kto hoću. On rvanul si ja vpered s nozom. Jego ataka byla neukľúzej, no opasnoj. Ekaterina plavno odstúpila v storonu, jejo podgotovka vzjala verch, kogda ona razoruzhila jego s efektívnoj zhestokostiu. Nož zagremel po asfaltu, kogda Timur upal na zemliu, jego dorogaja rubaška razorvala s obšerochovatý beton. Jego sputniky zastýli внезапно осозnáv, kto oni stojali pered chelovekom s nastojaškým bojevým opitom a ne pered ispuganným rabotnikom kafe. Vyrazgenie lica Ekateriny bylo kolodným i profesionálnym, kogda ona ocenivala ugrozy, jejo ruky byli gotovi k udaru ili zaštite po mere neobchodimosti. Daníl, skázala ona, neotvodia glas od druzej Timura, zajdi vnútr i pozvoni polkovníku Galine Ivanovoj. Skáži jej, kto nam nužna policija i skoraja pomošť. Ja v poriadke, skázal Daníl, chotia jego golos drožal. Skoraja pomošť nedlia tebia, odvetila Ekaterina. Timur pytal si ja sest, krov tekla z jego nosa, kde on udarilša ob mozčinu. Jego druzia odchodili nazad, ich prežňaja bravada isparila s peredlicom reálnych posledství. Ty popades v tjurmu za eto, prochripl Timur, pýtaja zvernúť sebe choť kako je to podobí vladenia. Napadenie, sprimenenie moruschia, izbijenie, napadenie na nesoveršennoletnego. Ekaterina ulibnula bez humora. Samooborona i zaštita nesoveršennoletnego, popravila ona. Protiv vôružennogo napadavšego, ktorý ugrozal prichyneniem tiažkogo vreda zdoroviu. Umenia jest svideteli, kamery nabliudenia i nož s tvojimi odpechatkami palcev. Polkovník Galina Ivanova pribila v techenie neskolkých minút. Jejo podčinionie obezpečívali mesto proisšestvia s profesionálnou efektívnosťou. Ona odin raz vzglianula na situáciu. Timur, krovavý na zemle, riadom ležit nož, svezhie travmy Daníla i nachala proizvodiť aresty. Timur Černov, skazala ona formálno, vyarestovaný po obvineniu v napadení s primeneniem oružia, ugroze nasilia
i napadení na nesoveršennoletnego. Moj otec lišit vás pogonov, prošipev Timur, kogda naruchniky šchelknuli. U vašego otca budut problemy poserezneje, chem moji pogoni, kolodno otvetila Galina Ivanova. Kogda Timur i jego druzja byli posascheni v policejskie mašiny, Mark Ryabinin pojavился iz tenevých mest, kde on nabliudal. Ekaterina ne udivila s jego pojavleniu. Motoklub Kočiovniky diskretno nabliudal za potenciálnymi ošagami napriadzenosti po všemu gorodu. Čistaja rabota, skazal on odobriteľno. Profesionálno, proporcionálno, opravdanno. Ekaterína drožala, adrenalín zapolnil jejo systému, kogda neposredstvená opasnosť minovala. Ona uchastvovala v perestrelkách, ktoré chuvstvovali smené intenzívno, chem poslednie neskoľko minút. Daníl, skázala ona, obraščaja k malčiku, ktorý s široko raskrytými glazami nabľudal za arestami. Tyranen, net, skázal on, zatem popravil si ja. Nesilno. Oni v osnovnom prosto tolkala smenja, poka Timur ne razozlilsia. Ekaterina osmotrela jego travmi pri svete ulichnogo fonaria. Neznachiteľnie sinjaky, bez serióznych povreždení. No psychologi šesko je vozdejstvie zajmet bolše vremeni, kto by zalechit. Viktor Volkov pribil, kogda posledňaja policejskaja mašina ujezhala, jego lico bylo maskoj jarosti i stracha, kogda on obnímal svojego syna. Kogda on posmotrel na Ekaterinu, jego glaza byli polňami slióz. Spasibo, skazal on prosto, ja ne znaju, kak voznagradit vás. Vám nenužno nichego voznagraždat, prervala Ekaterina. Danil choroší malčik, ľuboj iz nás zdelal by to ze samoje. No daže, kogda ona proiznosila eti slova, Ekaterina znala, kto oni nesovsem verni. Bolšinstvo ľudej vyzvali by pomož, ostávali by v bezopasnosti, poka drugie riskovali. Ona zherešila dejstvovat, postavit sebia meždu vredom i nevinovným rebenkom, potom kto takaja ona byla, tako jejo obučila armia. História razošlas, po Svetlogorsku kak pozhar. Ka utru vse znali, kto Timur Černov byl arestovan za napadenie s nozhom na rebionka vojennik, kto tikaja sotrudnica kafe razoružila jego z vojennoj tohnostiu, kto privilegirovaný syn samoj vliateľnoj semi goroda sidit v ťurme. Reakcia Olega Černova byla bystroj i žestokoj. Ka poldňu Ekaterína byla uvolena i z kafe, u Ľudmily pozilaja vladelica utvrzdala, kto incident zdelal jejo obuzoj. Strojtelnie inspektori pojavili na predprijatijak izvestných poddržkoj vojenných semej, nakchodia v nezapnie narušenia, trebujuštie dorogo stojaštik i spravlený. Davlenie bylo silným i skopirovaným, prednaznacheným dla izoliací Ekateríny i jejo sojuznikov posredstvom ekonomicheskoj vojny. No slukilos kto to neozhydanno je. Mesto toho, kto by odstúpiť v strache, Svetlogorsk nachal otvechat. Veterány, ktorí molchali godami, nachali vyskazivacia. Suprugi vojených delili svojimi historiami prenesní aj diskriminácií. Mestnie vládelci biznesa, vdoknovlenie mužestvom Ekateríny, publikno zajavili o svojej poddržke vojenných semej. Zasedanie Gorodskoj dumy sobralo samuju bolšuju auditoriu v histórii Svetlogorska. Malenký zal byl zapolnen do predelnoj v mestimosti s izbytochným chyslom ľudej, sobravších sia na parkovke i na blizležaščích ulicach. Kochiovniky byli tam v polnom sostave, no ich bylo menšie, chem obychných graždan, ktorí nakonec našli svoj golos. Oleg Černov z samogo nachala pytal si a kontrolirovat narrativ. Jego vodnoje zajavlenie rysovalo Ekaterinu kak nestabilnogo veterána a Bajkerov kak vnešných agitátorov, ugrožajuščích miru Svetlogorska, no jego odpolirovaná prezentácia byla podkopaná reálnosťu aresta jego syna, dokazatelstvami systematicheskogo prenesnia, ktorý sobrala polkovník Galina Ivanova. Kogda Ekaterina podošla k tribúne, v komnate nastúpila tišina. Ona podgotovila rech,
no otlozhila jejo i govorila od vsego serca. Mňa zovut Ekaterina Morozova, nachala ona. Ja prošla 3 roka služby všechne kak vojenný felčer. Ja prijechala v Svetlogorsk v pojskách mira tichého mesta, kto by stanoviť svoju zizn posle vojennoj služby. Ona zdelala pauzu, gliadia na tolpu. To, kto ja našla v mesto Etogo, bylo soobšchestvo v osade. Ne od inostranných vragov ili stichijných bedství, a od ľudí, ktorí je verujut, kto bogatstvo i vlijanie dajú tým pravo opredeliat, kto prinadlezhit a kto net. Jejo golos stal silneje, kogda ona prodolžala. Danílu Volkovu 20 let, jego mat služhit našej rodine v Donbase, jego otec rabotajet po 60 časov v nedeliu, kto by udržat semju na plavu. Kogda Timur Černov zagnal jego v úgol s nožom, on byl prosto ispuganým rebionkom. Pýtajú, s čím si ja bezopasno dobracia domoj. Tolpa serdito promíchala pri napomínaní o napadení Timura. Ekaterina prodlžala. No je to nesovsem o bodnom incidente. Je to o systéme zastrejvania, prednaznačenoj dla iznania vojenných semej iz Svetlogorska. Eto o verevtu, kto nekotorie graždane cenie drugík, kto služba i žertva ničego neznašat, kogda ich izmeriajut dengami i politicheskými sviaziami. Ona priamo posmotrela na Olega Černova, ktorý smotrel na nejos neskrýva jemoj nenavistiu. Gospodin Černov, vy, возможно, vladejete sobstvenostiu v etom gorode, no vy nevladejete ľudmi. Vy nemôžete rešát, kto zdes prinadlezhit osnovivajas na ich bankovskomu schetu ili semejnoj famílii. Aplodismenty byli gromkými, zaglušaja popitku Olega prervat jejo. Kogda oni nakonec zatichli, Ekaterína zakonchila svoju rech. Motoklub Kochijovníky prijechali v Svetlogorsk, potom kto oni priznali nespravedlivosť. Oni ostali potom, kto veriat v zaštitu tech, kto nemôže zaštitiť sebia. Jestli je to delajt ich opasnými, to je opasná. Každý veterán v etom zale opasen, potom, kto mi vsedali kliatvu zaštišťat konstitúciu od všech vragov, vnešných i vnútrenných. Implikácia byla jasná, i lico Olega Černova nalilo s jarostiu. On ponjal, kto jego publično nazvali vnútreným vragom konstitucionných cennostej. Zasedanie dumy prodlžalo z pochty do polunoči, s každým vystupajúščím, deliaškýmsia historiami zastrajvania sem i Černových. Veterány, suprugi vojenných, imigráni, vladelci malogo biznesa. Vse svidetelstvovali o systéme systematicheskogo prenesnia, prednaznachenoj dla perestrojky Svetlogorska v sootvedství s videniem Olega. Kogda golosa byli nakonec podschytany, každoje i z predlození Černova bylo odkloneno. Chrezvichajnie mery, napravlenie protiv motokluba Kochijovníky, byli otvrgnuty. Rezolúcia v poddержku vojenných semej byla priňatá jednomoglasno. Kto najboleje znašiteľno, Duma progolosovala za nachalo formálnogo rasledovania delovoj praktiky kompanii Černov Development. Oleg Černov vyorvalsia iz zasedania bez komentáriev, no jego jari výrazhenie lica govorilo samo za sebia. Eto bylo porazhenie, kotorogo on neozhydal, publichno je unizhenie, ugrozavše je osnovam jego vlasti. Na parkovke posle etogo Ekaterína okazala okružená dobro s chelateliami i storonnikami. Vnímanie bylo podavľajuším dla cheloveka, ktorý godami izbegal vnímania. No bylo toto gluboko trogatelno je v tom, kto by videt, kak soobšchestvo sobiralos v meste, v tom, kto by nabliudat, kak obychnie ľudí nakhodili muzhestvo odstajvat to, kto bylo pravilným. Mark Ryabinin pojavil sa u jejo loktia, kogda tolpa nachala rasejvacia. Odlichnaja rech, skazal on odobriteľno. Ty mogla by stať politikom. Ekaterína zasmejalas. Zvuknios oblekčenie i istošchenie v rávnoj mére. Dumajú, ja ostanu spodávať kofe i zaštišťať detej.
Kstati об этом, сказал Марк Рябинин, его выражение стало серьезным. Кафе у Людмилы может больше не быть вариантом, учитывая давление, которое оказывает Чернов. Но кочевники знают людей, которые, возможно, захотят поддержать новое заведение. Такое, которое невозможно купить или застраховать. Предложение было соблазнительным, но Екатерина научилась осторожно относиться к дарам, которые идут с условиями, кто вы захочете в ответ. Ничего больше того, что вы уже дали, ответил Марк Рябинин. Мужество, когда это было важно, готовность отстоять правду, знание, кто в Светлогорске есть хотя бы одно место, где справедливость важный денег. 3 nedely spustia kafe u Kati odkrylos v odremontírovanom garaže na okrajine goroda. Rozpoloženie bylo menej údobným chem kafe u Ljudmily, no klienty vse ravno pošel za nej. Veterany, semivojennoslužaščík i mestní žiteli, ktorí cenili jej pozíciu protiv zastrachyvania, zdelali etot malenký restoran mestom zbora dla tých, kto veril v sobštestvo prevyše bogatstva. Kočovníky zdržali svoje obeščanie, obezpečivaja bezmolvnúju bezopasnosť i postojanúju klienturu, nepýtaja skontrolirovať riešenia Ekateriny. Ich prisudstvie napomínalo potenciálnym narušiteľiam poriadka, kto Ekaterina Morozova nachodícia pod zašchytoj, kto ugrozí jej budut imet posledstvia, vychodiaščie daleko za predeli Svetlogorska. Timur Černov v konečnom itoge priznal sebia vinovným v obvineniach v napadení, poluchy v úslovný srok i obškestvennie raboty v obmen na sotrudnichestvo v rasledovaní delovoj praktiky jego otca. Opět kazalos, kto to smeščeno v molodom cheloveke, byla li je to mudrost ili prosto strak, ostávalo s neizvestným. Impéria Olega Černova nachala raspadacia pod vnímaniem. Rasledovanie vyjavilo gody nezakonných dejství, od vziatochnichestva do ukrytia od nalogov i zastrachivania gosudarstvenných činovníkov. Byli predjavlení federálne obvinenia i chelovek, ktorý kogdato kazalsia neprikosnovenným, okazalsia pered ugrozoj tjuremnogo zaklijuchenia. Polkovník Galina Ivanova byla izbrana merom na sledujúcich výborach, vystúpaja s platformoj ravnogo pravosúdia i podržky soobštestva. Jeho prvým oficiálnym dejstviem bylo uchrediť upravlenie podelam veteránov obezpekivája, kto by semi vojennoslužhaščích imeli svojego zaštitnika v gorodskoj administracii. Daniel Volkov procvetal v novoj obstanovke, jego uverennosť vernulas, kogda presledovania prekraštení i mesto jego semi v soobšestve bylo obezpečeno. Jego mat vernulas z služby, obnaruzhi v gorod, privetstvujuščím jeho službu a nevozmušťajuščím sia jeju. 6 mesiacev spustia posle konflikta za kafe u Ljudmily. Ekaterina stojala na krilce svojego restorána, gľadia, kak stepnoj zakát raskrašivajet, nebo v odtenky oranževogo i purpurnogo. Pokoj, ktorý ona iskala, kogda priechala v Svetlogorsk. Nakonec to našiel jeho postrojený na osnove toho, kto nužno odstajvať pravdu a nepriatacia od zla. Mark Rябинин podošel z parkovky, jego je zhednevný pereriv na kofe stál privychnoj rutinoj. V 72 goda on raz dumival ob uchode z dorogy, no jego priverzenosť spravedlivosti ostala zneumenšajsia. Jestli sožalenia, sprosil on, sadiaš v kreslo riadom s nej. Ekaterina seriózno obdumala vopros. Prošlije mesiaci preobrazili jejo zizn tak, kako ona nikogda nemogla predvidet. Ona prošla put od anonimnoj sotrudnici kafe do obškestvenog lídera, od togo, kto bezhal od svojego prošlogo, do togo, kto prinjal svoju cel. Neco žalený, skazala ona nakonec. Inogda bitvy vybiraut nas, kotim mi etogo ili net. Mark Rябинин kývnul v znak ponimania. Važno byť gotovým, kogda eto projzojdet.
Когда звезdy stali pojavliacia v chystom stepnom nebe, Ekaterina podumala o dolgom puti, ktorý privel jejo šuda. Od polej boja Čechny do kafe v malenkom gorode, od zaštity ranených soldát do zaštity ispugannogo rebionka, nit всегда byla odna i ta zhe, gotovnost stojat meždu bedoj i temi, kto nemog zaštitit sebia. Eto byla neta spokojnaja pensija, kotoruju ona planirovala, no eto bilo nechto lukšeje. Cel, kotoraja chtila jejo službu, sozdajach toto novoje. V konce koncov, eto go bylo dostatochno, boleje chem dostatochno, eto bylo vsio.